Ja sam učestvovala na prvom HIA ljetnom fellowshipu u Sarajevu 2016. godine. Ono što je zanimljivo, ja se nisam bila prijavila na program u Sarajevu, budući da program u Sarajevu nije bio opcija. Ja sam se prijavila na drugi HIA Summer Fellowship, međutim dobila sam poziv od Humanity in Action ureda u Sarajevu, gdje su mi ponudili u stvari da budem učesnica prvog HIA Fellowshipa u Sarajevu, naravno što sam ja odmah prihvatila i rekla sam naravno zašto da ne. Tema fellowshipa u Sarajevu je u stvari Bosna i Hercegovina i svi socijalno, politički, ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine i svi problemi sa kojima se Bosna i Hercegovina generalno susreće, što uključuje naravno suočavanje s prošlošću, sadašnjost, kako vidimo budućnost. Stvarno upoznala sam sjajne mlade ljude iz različitih zemalja s kojima sam i dan danas u kontaktu. Najbitniji taj aspekt nekako konstantnog kontakta i nekako da znate da imate prijatelje u različitim državama Evrope i svijeta. U momentu kad završite HIA Fellowship, vi postajete dio jedne porodice, a ta porodica je međunarodna porodica. Ja znam da obično mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine apliciraju da bi otišli van i da vrlo često budu razočarani kad dobiju HIA Fellowship u Sarajevu, kao ja znam sve o svojoj zemlji, ja nemam šta tu da naučim i slično. Mislim da je to pogrešan pristup i da u stvari tek tokom fellowshipa će da vide u stvari koliko ne znaju o vlastitoj domovini. Pa što se tiče savjeta, možda je dobro da pročitaju aplikaciju, zato što vrlo često naši mladi ljudi dođu i odgovore na određena pitanja sa jednom, dvije rečenice. Nemojte se bojati biti svoji i dati stvarno neke konkretne primjere i neke konkretne akcije koje biste vi poduzeli ili na kojima trenutno radite. Da kad budete popunjavali aplikaciju, definitivno se posvetite aplikaciji, pročitajte dobro pitanja, budite svoji, budite hrabri i budite sigurni u sebe.